huko so go ka kry o bereka batho o se no kola bohloko pelo ya gagwe o ne le pelo mpe a go no mo tlo yang gona so ga o le ngaka bereka setšhaba se fole batho ba tla ba leboga batho ba tla wa tsa motho o gona go tla ranga ka ga ke ne selo mara se ke ne le sona ke ne le ntšo la gore ke a leboga le ntšo lela le bula dimpho mo go wena a le swane le le ntšo la gore ke tswa go jewa di 80,000 kae le re ke a leboga le go bulela dimpho le go bulela mahlatsi dilo tša gago di a loka di ba gabotse ngwaga dira di a rata a ba rate ba nyaka ga ba nyake e ba le believe ya gore dilo tšaka ngwaga o dilo tšaka di a loka ya maema go ile re o dutse mona o swere maphephe o swere di-degree o swere di-certificate o swere di-diploma o a bona gore ga o hirwe e tswa lesolo nyaka mo gongwe se ka no dula manawa ke nako gore bola khotsofatse rena re bone se re se phelelang re bone gore re ya kae modimo wa rena santse re mmone gore o gona dilo tša rena di loka di ba gabotse ka ge re na le tshepo ya gore dilo tša rena di tlo loka go ya le ka tumelo re ne le yona ya ka nnete re a leboga moroka re a leboga a re tshepe gore e se kgale bohlokaina ba rena ba tla tsena motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM ke rata polelo ya moroka ge a re modimo ke kgale a thabiša kapa go kgotsofatša manaba jwale ye ke nako ya gore modimo jwale a kgotsofatše rena ene re go pule magagešo gore ge re bola ka taba go phetha ditaelo re bola ka taba ya thapelo batho ba swanetše ba tsebe gore even le manaba a gago dira le baloi ba go loyang le bona ba go kgopela go modimo ba botša modimo gore modimo jwale polane ya ka she ke nyaka gore kakapa a diragalle ke sele ene modimo o kwa thapelo ya motho a e rapelang ka nnete modimo ga a go motho a thapelo ya metlai jwale wena a o rapele tšatši le gore wa rapela o kry o rapela pelo wa gago ga e mo thapelong ewe baloi ge ba rapela ba rapela ya batho ba le ba rapela gore o kry ba hlomogile pelo ya o kry ba hlomogile pelo motho ba tswele ke dintšhintšhi tša semoya gantse pelo ya gana ya gage ye ya ape boloi ke ngwe le gore motho o se išiši boloi ke go tona naganela motho nto mpe go dua le no so ya tseba go dua le boloi go dila motho mogole so gore malome ka ngwaga wo I wish gore dilo tša batho ke batho gale ba dutse ya batho setšhaba sa borena ke galesela setšhaba sa borena ke galesela ke nako ya gore setšhaba sa ga borena bana modimo nka ba thabiše ya kore baloi ba tloga ba swa ba le go feta bona ge e le gore botse ba gore mona one business make sure ngwaga wo e bereka go feta mengwaga yela ka makana ya yona ya kampane mona o phelelele bošego le mosagare o iphetela taelo bošego le mosagare o irapediše bošego le mosagare o iphasetše bošego le mosagare botša badimo ba geno ka business ye botša badimo ba geno gore o nyaka eng re ya straight go badimo ba ka ke nyaka tšhalete business se ke nyaka go bona e bereka tlogale go ba pota gore badimo ba ka ntebeleleng ntšhireletšeng
mona tshireletse gona re gona mo moroka re tlo go tshireletsa go bela matsatsi ba di ba go fetse ka moka tšeo di nyaka ke nako ya tswelo pele ke nako ya phetogo di mo ga maphelo a rena ke nako ya gore boloi ka mogare ga tlhogo wa rena nke botse gore bo biele mola re kgone go nyaka tswelo pele malome ka kapa ga e lore ga o ne lesea rapela o dišitše monna o phetha ditaelo di gona tša gore masea le gona fa se le santse le kry-a batho bao e le gore ba ka kgona go tla gore le rena re gola ba tla ba kgone gore ba re šireletse e le bana ba rena so lesea ga o sena lo ba gešo le phetela taelo mmereko go sona re go phetela taelo bolwetse ga bo le gona re go phetela taelo gore o fone so batho ba seke ba tagatelela ba no re modimo o tla bona modimo di yana o ne mathata a mantši malome kaka o ne mathata a mantši kudu di botšore ka awara ke batho ba kae ba mamarapelang ka awara modimo bona gore o bile botlhala a bona gore mo ke tlo goga boima e re ke ntšhe batho ba ba tla reng ga batho ba bajwa ba ya go bona modimo o ntšhitše ngaka tša setšo o ntšhitše ngaka tša sekgowa modimo o ntšhitše baruti ba porofeta a ntšha ditaelo ka go fapana ka tsona gore batho re seke ra malapiša re ya wena re ya ka nnete re ne le bothata jwale ka mokgwa e leng gore o ka gona motho o rapela nto ngwe le ngwe o rapela le e leng gore modimo o re file batho ba e leng gore ba ka tla ka di-solution tša mathata a rena Right, re le boga motheletšo motse community radio gona fa gona 96.3 FM a re tsentše mo tlhokaina ba rena ke mokare ka re gone a go bona rena ka tswela pele jwang MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Straight song. Di ka go di wele ka gore ke ka tsheko ya fase go di ya matho garage doors ka 1600 sliding doors ka 1900 go mitribana ka go hana ile tsheko ya masenkele di samente tobe furniture go ka botsa wardrobe ya go ka 1000 You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Look,
ke motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM re dutse fela metsotsong e lesome go ikela go area lesome 10 minutes before the hour 10 o'clock nna ke nna morwa motšhamobane ka kapa ya radio the pusherman ka kapa ya radio the facilitator la bodile le botse mo re tsamayago a le professor Maremi ngaka ya rona ya setšo mo tsona ka le lefatsa la matala ra mošebo kgauswi le letsamo a gomme a le go leka kapa radio a re na le bohlokaina ba nna ka fa go tswa lefatsheng la Azerediela ka kua ga madisha ditoro ka kapa gomme ba na mathata jale ka batho ka moka mo e le gore go ya ka taba tša bona kapa go na le dilo tše dingwe ga re bitše gore ke mathata e fela re bitša gore ke disešamare kore ke ditaba tšeo di dišago dihlong mo bana ka babadi ba hlalosa gabotse gore rangwane ya bona o hlokofetše gomme tata o bona o tsenetse lapa la morato wa gagwe o dula le mane ya gwe kapa o ratana le mane ya bona gomme mmago bana ba o sa phela ka kapa mo e le gore family kapa leloko la botate le bona na le go kwagala le thekga taba ya tate ya go ratana le mosadi ya morato wa gagwe kudu ebile ka kapa ke batho ba go bonagalago kapa go kwagalago ba dipupile sehlopha go netefatša gore lapa le la tate ke lapa le tlhagalago ke mathata ke lapa le e le gore le tshwanetse no sharakana ka ba radio mohlomongwe ka baka la gore ba sa rate mama go bona kapa ba sa rate bona kapa mohlomongwe ba sa rate papa go bona re go le gore ge o dira diphoso go se ne motho wa go kgalemang ka mantswe a mangwe gore batho ba leng around wena ga ba go rate ka baka la gore ge ba go rata ba tshwanetse ba ganeng nnang ya basadi ba go botse gore seo se dirago ga se sona ebile o se sa re bolediše mara o ka bona batho ba go thekga bodimo ka diphoso o na o tsebe gore o phela ka gare ga dira o phela ka gare ga manapa ka kapa radio motho a go ratago o a ngweleletša motho a go ratago o go bontšha tsela ya nnete go sa kgathale gore e tlo kwešiša fotlho kapa o tlo e ratana mara ge o ka bona o dia diphoso bophelong ba gago molekani wa gago a ile tu girlfriend ya gago ile tu bagwera ba gago ba ile tu o nape o tsebe re o phela le bosaelantšhutu go a kgonagala ka kapa a radio gore o kry o ratana le motho gane o ratana le lena gago le le sa go ratele dilo tše botse o išetše dilo tše botse wena o ka gare ga marato wa ratana e fela o ratana le sera a jwale a bea tsebe ka mola letlakaleng la Dr. Maremi a re live on Facebook ka mola letlakaleng la pitšeng tše kgolo at MCRS re postile ka fo Magare Show ke gabotse ge o ka tle wa re ge ba le barna ka fa ba segorala ka baka la gore ge le mampia ona a šile a lapile melala o theeletše gabotse ka tlhoafalo ka kapa o seke wa ge o letša mogala wa analysa mathata a bona o mongwe gore ka kapa go analysa ke a ke motheletše o kgona go notela ka kapa a re ewa kapa re a lekwa a ke re le re batho ba batswa ga madiša ditoro a ke re le re mmabona kana le re tata go bona go ratana le mosadi a bonao a re nyake dilo tša mohuto o ka kapa radio ge o tsena moyeng re fe mali a e leng gore a tla kgona go thuša lapa le a be a thuša le ba ba dutšeng gae ka baka la gore ka kapa ba gona batho ba ba ratanang le bana ba bo basadi ba bona ba gona batho ba ba ratanang le bana ba bona ba madi ba gona batho ba ba ratanang le di-step daughter tša bona dilo tšeo ka moka ga tšona di gona di a diragala ka magaeng ba di dutše ka di dula ba di fihlile ga ba nyake di tšwela ka ntle jwale ge ba tlabe ba eletša batho ba
le lona lapa leo le tlabe le letšega ke a namela ka gore yalo moroka baeti ba rena a šiba bona ba dutše gabotse ba dutše komana madula a bapile nkore ke no ba fa sebaka se nke ba no re tamiša fela madume fela bana bešo madume ga a je sa motho eno ba go no tamiša fela wa feta tamiša fela wa feta kgaetšedi ya ka kuane khubidi mola o ka re o tšhogile o se kwa tšhoga go bolela ka FM kgaetšedi ya ka madume ke ao Thobela le gona re gona le kae a wa re gona re a leboga nko iše mo go a tšhogile go kgaetšedi Thobela le gona rona ra lena a wa re gona re a leboga hle kgaetšedi ra lotša le gona rona ra a lena wa re gona wena o dumediša sebokgomo batho bo re a lotšha ke batho ba ka kua bo bokgomo ka kua kgaetšedi ya ka dumela Thobela o gona ngwanešo rona ra a lena wa re gona hle ya no lapa le tloge le rwele makgarebe man tloge le rwele makgarebe moroka baiti ba rena šiba ngwanešo ba dumedišitše maduma a bona re a amogetše ka re ga seyalemoya sa mmamoratho wa motse community radio a re ba leboge malome ka kapa ebile re boe re re ngwago moswa go bona ya ba balli ba rena ba mathomo ngwageng wo wa 2024 ya kore ba re bulela lenanego ngwageng wo mompsa ya le kae dikgaetšedi rona ra lena a wa nna re gona a gona molatofelo magagešo ke na le nneta gore bua le gona le ka napa la thoma la duotlolla a re tsebe gore di tšea ke mamo di tšea kofe ba di tla tšea kwa mmele wa prof wa mmele o mojwa ke re ba re bona rena re no ba bo moroka a re gona re a leboga hle kgaetšedi ya ka e re ntle le go no senya sebaka o ne o dumediša motheletše ke moka o nabe ka tšona se re se ratago kapa re se kgopelago go ba leka moka ge ba tlile ka fa mo re nyaka nnete fela wa bona mo radiong mo re nyaka nnete fela ene o bolokegile o šireletšegile o se kwa tšhaba go bolela nnete gore go tla diragala eng la mona monno la mola emeng o emetše gore ge le sa kwane lena o mong ga re ke itea o mong a sware letsogo a ba montšheka mo o katile lena ga a dutse mola mara ke ra gore le se ke la tšhoga ge le mmona o katile lena gore ge le fapana moo gape mathata ka ga ya fapantšha ge le fapana mooe a e tsene ka bogare a le la mole nnete fela ga re bolele batho ka maina ga re bolele difane tša batho ka mokgola ba le boditšeng ka gona lebaka la gore re tloge re nyaka gore motho a bolele nnete ke gore ge o e tla go eletšega ba go eletše ka maele a nnete ka baka la gore ge o ka se bolele nnete ba tlo go eletša ka maele a maka ene o ka se kry-e thušo re a kwana re a leboga kgaetšedi ya ka thapo ke tsona tšewe ke moka o nape o re soleletlhe ke re dumediša batheletši nna ke nna tlhokaina ke tšwa sebidiele madiša ditoro rena re na mathata batheletši re mathata ka gae ga re kwane le papa rena re manaba le papa rena wa re belege re 8 ka gae mara re kwane le papa gore se ka ra kwana le papa rena o tsenetše magatšara ngwane mane so ra re ge re mmotša ka tabeo because a re sa le bana jalo ra dula le yena fase ra mmotša ra re tabe so le so a re e rate gobane o tlhokomeza mma rena lebile o dia gore rena se ka tlo re sa ya ga kokwa rena gobane kana ka moo ga mmane ke ga kokwa rena gantse ka ga kokwa rena sebela ga papa rena na re sa tsena ka baka la papa awa re ile ge re mmotša taba tšewe ebile re lla re tshwere meeting o ne le meloko le metswalle re tswa Gauteng tšatši leo ra fitlha ra tshwara meeting oo re tshwara meeting oo re bolela le yena a re gore na re fetola re mollela re ra go kgopela re kgopela lerato la gago re le bana ba gago re kgopela gore le ntwe o e diang e tlogele o loša family
a re botsa ga e le gore leno o tloga gauteng e le tlo nontelela mona bontate ba kgale ba le mo ba ile ba le ka go bolela le yena ba bangwe ba mo kgothatsa ba re watlhe nto o idiantlhe bana ba go llela tla wa senka re theletše re le mathata ka kwa gae mma rena wa sokola kudu kore ge le ka mmona kore o fedile mma rena taba ye kgaetšedi e thomile neng ya mmane le papa gale rangwana a sa phele rangwana a sa phela rangwana o tlhokofetse a e tseba kokwa lena o sa phela tate mogolo bana ba bangwe ba botate la ke borakgadi borangwane boramogolo ba bangwe ge ba le gona kapa bo malome a bona le borangwane a bona e tshwara jong ba re bona ba le ka bolela le ga ba botsa rena ba re bona ba le ka bolela le yena wa bapaleng o ka palela ke ngwana ge ga go palela mosontso go yena ba kopanela kae mmane le tate ana kwa gae ana kwa rena a kere a sa le go tlhola ka mola a sa le gona and then bana ba lapalela ba dula malapeng a bona bona ke borakgadi borangwane papa go lena o ya ka mo lapeng la gabo go ne le bana ba gabo a shera ka mora le makoti ya ka mowe a one bana ba rangwane bana a o sa le ba bangwe ka mola ba tsile malapa bona ba rangwane le borakgadi ba bangwe go setse bana ba rangwane ke ba bagolo e ba swara jwang bona o no mongwe wa moshimane yena a se ka kwana le yona le ga mjalo a kwane le yona wa ngwanyana yena ba ema le bona mara ga mjalo tswile ba loka re fitšere le mara ba re gore wa go dira ba rena protection order gore a tlogole go tlatsela ka ntle le taba ya tate ya go dula le mmane mosadi ya moratho wa gagwe a mangwe a mathata a le lebagane go lona ka mogae ke a mafe a re ke le sela ke le botsa ke 8 ka gae bashimana ba ba le banyana ba 6 manyana mo te o yena o ntšheditše magadi moshimanyana o mongwe yena o nyetše motšhatile wo a leng kgauswi le nna ba mo nyetše monna mo divorce nna ke firstborn ke le 50 years a ke le monna a ke le motse a ke bereki 20 years ka moka ke maketa ke bereki ke no ba le bana a ke na selo ke dutse le monna 15 years a founela basadi mo pele ga ka ra ke selo ke no ba nto fela o nagana gore taba ya gore o seke wa ba le monna wena o nagana re tlhola ke go no bothata ka kwa gae ka re nna ga re tsamaya ba re botsa gore family ya papa lena e thibetse matlhatsi a lena o ko mpotse mo mama taba ye ya rangwane ya papa go tsena ka gare ga lapa la rangwane go bana ba makgalabe ba papa go le 8 ya kere e le go ba ditšele le 8 ka bone ba ba emang le papa papa o ile a idumela soroka o ka phatla gore ke kwana le mmane go na le bohlatse bo le ile la ba le bona bo tlogang bo netefatša gore nnete papa a ka ba e dira ntho papa ka tšatši lengwe mosadi o rangwane ile a tloga ya gauteng go papa ra kwa gore o gauteng go papa mma ka sa tsebe ra tloga nna re le gauteng bana mo ba leng gona ra tloga mo nna re tlogang gona ra tsamaya ra mo wena ra mo kereya e le gore kua papa o dula ga gage goba o hirile ka mo ba dula e be se ka gage ba hirile and then ge le kry-a mmane kua papa o ile go tlaiwang gore mmane a mo etele ga magotse papa seo ra go tsena ena mmane a noši papa ba rojweng ra mo botsiša mmane
rana e gona taba gore o ye go mosadi go monna wa mosadi o mongwe mosadi a gona tsepe a re ke to stop re le go to stop mara so tšo molae so tšo molae mosadi a gago a stock o tlogile gae a ya magweng a ka ba ile matšatši a makae so fušo e be ke gore 2 weeks o a ile go stocka mara motlho mongwe a kry dilo tse ba ile go di stocka ba a sa di hwetse tše dintšha tsona ba re boa go sasa ga ya ke se gona ba re boanenne wa ya sa le mamolo wa bana ba gago wa re ke ya go mogala ba le e le gore ya papa kua magweng e jwang ke rumoete e tloga e le ntlo ya rumo tša go fapa tše di lebaneng RDP house thuru ka morago napile šiba emiša matsogo gora gore go nente ba nyaka ngwe aowa nako tse re ya koo papa ba sale ka fleteng ba sale RDP o ba se o dule koo be sale rumewa mo fleteng go era gore ka mo le kry-ile ke mmane e be e le ka mo papa a robalang ka gona ebile a tlapela ka mo a apeela ka fao tate gore a re ga ntlotswa o tlapile pele ga mmane o then o be a sa rešiše mane bene ba maka ba sa rešiše motlhomongwe o be a nyaka go thoba kgwebonyana o no ile kua a ba bua a sa swara selo ene moroka wa tsara bošaedi bo bogolo mo kikeng ka setšo taba ya go tsenelana e gona mara motho mogolo a tsene le lapa la o monnyane rangwane ge nkebe e le gore ene tate ge nkebe e le gore go tlhokofetse papa goba rangwane o be a ne le tetla ya gore a ye go tsenela lapa la abutage mara ka kwano e seng gore ra nonyonyo ba ba bonešetse yena e robala ka fa wa dia jwa taba ya go tsenela e gona mara ya gore papa o baki a tsenele lapa le lennyane setšo se a e gana ga e gona wa bona malome kapa ge re bolela ka taba ye ya go tsenela re bolela ka taba ye nngwe thata e nyakang batho ba tseba setšo o ka se tsenele lapa la rangwane a sa le gona o le ramogolo lapa la ramogolo le tsenela ke rangwane fela ge ramogolo a robetse kgale be ba e bereka gore ge re kwa bo mogalabe ge be ba bona gore o ka re monna o wa borena o palela ko gore thari ya gana gore go ile kua ba tsentšha motho maleba fale mara ka ditumelelano jwale ye ya go swana le ye ya ga bosesi ga e kgonagale ramogolo a ka se tsene ka lapeng la rangwane ebile rangwane a sa phele le ge rangwane a robetse ramogolo ga a tsenele mmane rangwane o tsenela mmamogolo fela seo re se dirang ba re ka ditlhobolo ba tšegopupu mane a fa wa nyakang a motsenela a o ikgethedi ka gore ge re ka ikgethela re tla bolaya basadi ba boa bute ya rena re nyaka go tsena jwale ke phoso ntho e leng gore gona ge e le gore tate wa iria se re tshwanetseng go se ria malome ka kapa potšišo ke gore na dikgaetšedi tšaka lena ka gore tabaši le be le mmile gore batho taba e ya tate le mmane re e bereke jwang le nyaka thušo ya go ba kgaogantšha le nyaka thušo ya gore tate sa gagabo le nyaka thušo ya gore lena wela ka dikgaetšedi pele ka gae go tle go loke ya go loka ke bona ya mathata ka gae ke a e bona re ne le ntshetsereši ya gore tate ke motho wa kwanang le mmane jwale re tshwanetse re kwe tate gore na yena taba e wa e tsebana ya re ka ya go tate ge
re be re bolela le lena mosega kgaitsedi ya ka bontši ke taba ya go se fetse sekolo ka gae wa bontšha taba ya bana ke bolebile o tlo gore ngwago mongwe le o mongwe go ba le ngwana ka mo e fela bo papa go bana ba bontšha ba sa kgone go tšea maikarabelo nke ona bana be ka yone selong se ba sa le ka go fonela tata go fa bana ba rena ba belega ba tshula bana ba banyana basimane bona ke torong o mongwe ke bolela ka se sebaka ka torong o dirile o bolaile motho sekolong e le ngwana sekolo a mmolaya a šomiša eng motlho mongwe pako e be e le eng ene le efeditse jwang le batswadi ba ngwana o a tlhokofetseng ngwana a tlhokofetseng o ba bulao okay o ka re se ka moka mare o wa rena a sa bolele mara reporter matitšhere so matitšhere ke bona ba la tawa ba ra go yena bare wena o tola tudia o fihlela tšatši le lengwe o ka re wa borena a ngwana motšopoto ntše ba practice la molada mola a tlhatlha mo mana mo pele ga class then ola wa gešo go sasa a tlatlalang go tša ola le ka tlaseng a patlame a metlotlong le efeditse jwang le batswadi ba o a tlhokofetsego tsogopela tshwarelo yena ngwana a sa tlhokofala same time ile sepetlele fefetse mo 2 weeks yena ngwana o ba ya sepetlele ya go mmona na gopela tshwarelo na mpile unfortunately tabeng ya ke nyaka go tsena mo ya rangwane mathata ka gae yeo ke di lokiša mogala bo ke nyaka go bontšha bana bešo gore ge motho a tsena sekolo gore o a fetša goba ga a fetše ke choice ya motho go belega bana ke choice ya motho re ka se ba le ka tlhakoreng la metlhako ene motlho mongwe gore o dule le kaka a go fe ngwana o dule le moremi a go botse gore go bontšha gore wa nthata mphe ngwana o dule le malapela le yena a raua ke monna mphe ngwana e go kgaetsedi yaka ke choice ya gago nke ke dumela gore re bale le gore re bale ka gare ga mathata a batho ba bona mo bophelong ngwana ke go tsena sekolo ge o feila sekolo gapeletša o be o phase ka mara ba go kgorometse go pala kwa go metrika gore go metrika ya bone makgorometšana mara ya gore ke tla re ke a feila ke feitše gabedi and then ke sale ka go grade 9 ke sale ka go grade 10 mme ke a tlogela then go tlogela o diang o dula kae o bereka kae ke choice ya motho eo ene taba ye mo dirediong ge re motivate batho prof re e bolela gantši bana ba rena ditleliniki di gona dikgotlopo di gona na ge lebelega ka mola le bona le maemo a ka mogae a sa tsamaye gabotse le nagana go tshwantse go berekege jwang maloba be ke sa bola ka yona tabe prof kere bana ba rena re šitela batswadi ba rena re se aware gonbele o ka senya ke gore motswadi a gago ga godiše wena o be le ngwana a godiše ngwana a gago o be le setlogolo a godiše wena a godiše wena a godiše o le setlogolo a godiše wena a godiše le mmago le sala ka lapeng le le teng ka moka gomme wena mo wena go tswele batho ba bararo ba noši ene ga o bereke gape batho gone dilo tše dingwe ba swantse ba di tsebe ene ke nyaka gono le botša nnete ne yeo le ge le ka re le fa mogala bo task a gone ntho a ka e dirang
ya gore bana ba belega thata ye wa gore ntwa ka idira gore a kenya go le botsa maka ya gore bana ba lena ba tlogela dikolo and then ba khatla ke ba dutse gae ba khatla ke ba ya go dula masoganeng a gore ntwa ka idira because ke choice ya bana ba lena mara tše a ka le thušang ka tsona ke nang le bonnete ba tsona ke tša gore mo matsatsi a lena a bipegileng gona ba tswaletseng gona ba thibileng gona o tloa bula yeo ke sure yeo ke ne bonnete ba yona 100%. ge e ka ba kgaitsedi yaka o na le 50 years o sa bola gomele gore o mo botsukudu go ka tlhoka monna you so beautiful wa tsa go ka tlhoka monna o bua mothoko mo botsukudu batho ba molemo so wa kgonagala gore monna a ka be a le gona mara ka baka la dilo tša batho motlho mongwe le badimo ba beile lepheko fela la gore go seke go a diragala selo o ka se dule le monna 50 a palela le ko go kokota a e kgonege taba eo so tšeo ke tše ke leng shoko tsona gore o tlo tsena go tsona ene o tlo di kgona and then le tabeng yang ya go nno le thuša ga botse ka maele gore go swantse go diragaleng gape tate ge ka ba taba eo wa e dira re tlo mmontšha diphoso tša gage mo re swana le legodimong re bolela dinnete fela re botsa batho dinnete ge e ka ba wa e dira ka nnete tate re tlo mmotša ene o tlo rekwa go nora ka se rekwe o nyaka go bolela kgaetsedi nko mofelo kopela ka mo ke nna o ke ngwaletše okay ke bolela gore nna ke na le molekane ke le molekane re na le ngwaga le dikgwedi ka moka re sa kopane mapele le bolela ka eng ka foutela aowa re dula go tee ka motseng wa rena mara re palela gore re kopane ka mapaeng lediakeng ke ntho e nna bamphakeding yona e dia gore o diagaleng gore ba tsamaiša le tokološi a mmile ya nrobala andene e nrobala a ke dume monna nna ke no dika ke le shapo a thoma re wa ntshwarele a ke nyake a ke dumele gore a ntshwara ga o kgone go sacrifice gore ke apalele go pretend gape monna ga go tlo go hlala we ke apalele go pretend sa le ra leka wa no senya ga re le na fila ka mogolo amula motja re sa ka so so mana thuso ka sekolo ka mokgo because kwa ka mogolo amule re ra le sa le ke ya mae ka thuso ya pa ene no go ntwe ya ntsa mama marate ya ba tše se le ka bula mautuso ke ko ka re ke mo swenya ka bula mautu e feta ya tšikela morago mara ke e ka mo go ntwe ya go phela ka nako go mo tša ka ga mololo no di ka ba ja ke bola ka mautu ana ja ke bola ka mautu di ka ba ja gore a bophelo ba ka tsamaya ga botse ntho ngwe ngwe ke ke e ja mpa ntho ngwe ngwe ke e ja ntho ngwe ngwe na wa ba jwa ntšhono nne so wena ke ba ke bolwetse fela ke kgopela go botšiša ntho nngwe ga e mo molaong mara ke kgopela go botšiša o ne bothata ba go panela digwara le monna gago mohlomongwe ge e kaba o ile wa no kgonanyana ka ntle wa no kopana le kakapa go kgona go berekega a sanka ka ile ka o ka senke wa ile ka ngwane gore ke monna o se ka botse ke bona monna a ke le mai ka mo gae ga bolena ntwe e hlakiša wena o nnoši go ba ile trafile ka kududu tlhatlhašana mara le bona ba na le ke batho phetolela so no a ke a sia because I sa ka ke go bona ntho ba go go ke bolele ke o puša go bontšha gore wa ipsile sometimes ke lo rata go dile baba gore ke lo rata go dile motho mara ntho e se motho ya ntshwenya ya go tshwenya kgaetsedi yaka ngwaneso nna ya ntshwenya maritla ka moraga nako
ai nande e le strong yana mare tla ka moragana e le gore ntwe e le tshwenya ge le robetse ka mogae goba le ge le robetse ka thoko maybe meleko le metswalleng bathong ba lena jwalo jwalo na e robetse ka gae mo re dulang moroka nkore ke tla ka mo wena ka mo mathata shea monna gesho o bona malome ka kapa ge re bolela ka thokolosi e dula ga botse ka gare ga relationship ye se neng thobalana thokolosi setlhare sa ona sa ka mathomo ke thobalana ge monna le mosadi ba phela ba tsenela thobalana o dile ba nyalane thokolosi a e dule go bona because thokolosi e tlwaile mosadi wa a robalwang ene o ka bolela wa tsa last ke le ka posta ko Facebook ka re tokoloshi ene le gone le molekane gantši e nyaka go thaketša molekane wa gago before yena a tlo go tsena e go tsena pele re ne le mma gore na mo moyeng ya pele re ka tšea mama ke nyaka go lokiša taba ya mama ya gore ga ana maikutlo maikutlo mama a gona gore maikutlo a be gona sa mathomo o swanetse o phete ditaele sa bobedi wena le monna wa gago le swanetse le ithute go ralokišana ge o le monna o swanetse o ithute go ralokiša mosadi wa gago gore a kgone go thušega o sebe wa robala le ena le ka se dule o re ne nako ka lene ngwaga okay wena le yena ga le kgwathane ga le ralokišane le re ka ra kgwathana go no felela mo a thoma re ba redi go no fela because yena tla ba kwa sa se bua o ka botse go ne ntongwe o no se ikwe ga botse mo go wena o ka be se robetse le monna a mela fitlhe ka re se se gore se nganyana wa tsere ke nyaka go kwešiša lebaka la gore go ne go se kgotsofale ge monna a robetse le mosadi go ne le gore ge monna a kgwatha ke mosadi wa gage o kry mosadi wa fela pele taba ye e riaga gabedi e ne go hlola ke badimo e ne go hlola ke thokolosi motho a leng badimo a nyake monna gausi le ena kudu ge modimo a mo tshwereng e le monna a nyaka gore a ye go pheta se ka lebaka la gore monna a sa nyake go bona o e ba le tšhilafalo mo wena tokološi e tsenela mosadi we e leng gore ga a robalane e bereka mmereko wa monna mosadi gantši o thapa too much potšišoši nna wena le monna wa gago ga le kgone go ralokišana we e leng gore ntle le gore robalane a o kgone gore le ka kgotsofatšana ntle le gore le robalane le ba babedi fela na wena le monna gago le hloka ditaelo le hloka go kry-a batho ba go ruta batho ka papadi ya ka gare ga kamora go na le ba malome ka kapa mo lefatsheng le ba phelang ka go ruta batho kudu ka thobalano go na le batho ba go se tsebe thobalano ene ba swanetse ba iamogele ntho eo mosadi malome ka kapa monna o kgona go mo kgotsofatša ka go mmapadiša fela ntle le gore a robale le yena tokolosi e ngaša ke go bona mosadi a thušegile yona e se fitlha go yena mosadi wa tsenelang thobalano ka mehla le ka matšatši tokolosi ga e mo etele gobane ga e ya go yena e kry-a e le gore se se nyakang ba šetše ba se dirile e ya ngala monna wa gago e ne bokotsi taba e ka gare gobane o ka mogela o ka tloga kwa go sasa monna go re ke nyala mosadi ya bobedi tlore o ka se
a go swana ga ka ya go reipa ka ntle gobane basadi le gona go tlela rena banna re a ballo so mo mama re sa re safe le nyalo la gago ke go botse gore ka motho ga sana le mathata a bolele go na le batho ba specializang ka mathata a go swana le dithobalano go tlo romela go bona taba mokuto ye nngwe e khosang ke lebaka la go no phela le kwatela le ka gae thobalano mama e nyaka motho e leng gore o mo lethabong ile ka la le lengwe malome ka kare wa tswa mo kweding o ka no tepela letšatši le tela go tsenela thobalano la ya go tsena thobalano la tla ka thobalano gona le gore ka mera ka matšatši ore ke tsenetse thobalano le mosadi e le ge nente o e dirang le ena so ka gare ga thobalano go nyaka ntho re bitšale ko go kgotsofatsana ithute go kgotsofatsa mosadi ene go nyaka ga polelo na wa kgotsofala na nna ke thusa ka pela ke monna wena mosadi wa thusa ka na so tokolo shiro e tloša mama thobalano ka gare ga lapa la gago e tlo ba gona wena le monna wa gago le hloka go kry-a thušo lapa la baswa le seneng thobalano ka gare ebile go fela ngwaga go ra re lerato le fedile le šetse ka kgotlelelo le sala ba bannyane go dula ka kgotlelelo ka gare ga kgotlelelo go ne le diphoso go tsena banna ba le ba ba bitsang gore ke bo-cheating o mongwe o thoma go tshwara tsela ya ka thoko ene monna gago ga ka rare wa tswa gahlana le ma 2000 a ka se tlhwa sa boa o tlo mmitša ka dihlare o tlo re berekiša tek o fela gore motho o la gagwe a ba bapale bana ba ka montle ga ba bapale ba kry-a monna ba mo kry-ile ba lebeletše lenyalo so monna wala mama o hloka thušo ya ka pela le wena o hloka thušo ya ka pela gore nke ba le mo nto wa re nyake mo go wena koko ka e mo malome ka kapa ya sesi o ne na o ka kakang o dula le monna gago more than 15 years mengwage ka moka be nno be lentše le gabotse le na le bana ba bararo ya motseletšo community radio na gona fa 96.3 FM re na le mama mongwe ye mo e le go mmago balli bana ba ba le mo mama rena le gona hello le na le 15 years ka moka le mmogo la boa la ba le ngwaga le dikgwedi le sa kopane go tloga o sa thoma go kopana le monna gago go fitla mo thomileng go ba le mathata gona gore o sa ba le takatso fo yena dilo ka moka di be di le gabotse o be o kgotsofala o se ne molato re na le mama borena mo moyeng mama borena re le amogela motse community radio le gona mama borena le gona hello le gona mama borena re le dumediša re le amogela ke nna boromotšha maubane ke nna ka kapa
lena le gona pitšintše kgolo ka motse community radio re na le barwedi ba lena fa ba ile gore ba tlile mo ka baka la mathata a ka mo lapeng dilo tše ba go balla ka tsona ebile go ga go di ba tshwenya kudu ke taba ya mogala ba lena gore ba re o ratana le mosadi wa moratwa wa gage e le go mmane ya bana ba gago wa itse ba taba ye mma gore na taba ye le a itseba le itsebile go diragala eng le itsebile jwang ka botse le itsebile jwang mma gore na re botšiša gore taba ya mogala ba lena le mmane ya bana ba lena le itsebile neng le gona le itseba ge go diragala eng le e bole ka eng gore taba ye ka nnete ke yona ya phela o dula kua ga gabo e napile ke le botšiša gore wa ya dula ga gabo o reng gore ga a dule ga gabo e napile o re ge a se gona ka gae o ba le kae jwale nkane a kgetha go dula ga gabo a ne le motse le ile la leka go boledišana le mmane ya bana ba lena ga senke ka morago gore le sole gore a ka be a ratana le monna wa lena mmane ya bana ba lena ka mo gae mohlomongwe ka bogadi ba lena ga bomonna wo le kgonne go bolela le mang ka yona taba ye sorry o ra ngwane ya bona o be a sa phela ka nako eo o mongwe e napile yena o ile a dirang kapa a re go lena ga le fetola o le yena ga e rate taba ye ntle le gore mokgalabe wa ga o dula ga gabo mma gore ke eng ntwe le ka re botšang yona e leng gore motho mongwe le wa letšhelete jwale a ka kgona go bona gore ka nnete mogalabe o ratana le bana ba lena ba le ka moka mmagorena taba ye ka moka ga yona ya gore mogala ba lena a fete nako ntši a le kua ga gabo a fete nako ntši a ne le mmane ya bana ba lena a mo rekela dijo mmane ya bana ba lena a mo tlatsetša ka moka ga tsona e le swara jwang e le swara gampe le duma o ka re go ka diragala eng ka taba ye ka moka ga lena mmagorena ba kgaogane a ke tsebe moroka motlhotlhološo motlhotlhomong ka ba le potšišo e kapa tšepedi nna ena ke feditše koko tobela kae re gona le bolela le ngaka moremi akere taba e ya mogalabe ka mokgwa e leng ka gona koko leina le ka go bitša o mmane ya bana la bolela le yena la leka go mo lemoša maikutlo a lena ka mogolo kwang ka gona mabapi le tabeng ya bošaedi bo a le rielang bona a sanka la bolela le yena mogalabe ge le mmotšiša taba ye o a e gana o a e dumela o reng ka yona a gona bohlatsinyana bo boleng gona ba go netefatša gore nnete taba ye wa e dira
Angre ka ure ko mo track mo diela ntong le mo ka ladi se ene ga ne bana kowe ma a gona bana ba bang ba ileng ba gona kowe ka morago ga ge rangwana a šitše a robetše ba re no mo dia ba sa pele o tate o ne le ngwana le mmane o dumetše gore ke wa gage o mo bolela ka mo ntle le rena re ya mmona la nke go nna ga dumile kgaetšedi tša ka swara bjale koko tate o dumetše gore o ne le ngwana le mmane dikgaetšedi aowa yena a dumele mara lena le re jwalo le batho ba re ya no a re tlogeleng ya batho ke re boleng ka le lena le re sowe ntwe e tlogang e le dira gore le be le bonnete ba gore ngwana wa ngwana wa kalakalaramane kwa tata go lena ke aowa le ena ile a bolela thego awa go lokile ngwaneso wa tseba re ntho ke nyakang boiše kore lena ntwe e dirang gore le nagane gore ngwana wa mmane kwa papa go le ke eng ao bentse re tseba ke bentse re o robala le ena so ngwana wa rangwana o mogolo a se kgala o moditse gore o ke ngwana gage o mongwe wa borara ke ngwana wa papa ngwana ra mogolo mapele ka kgwetša wan dinomoro tša tate ke nana ba na le tsona di gona le mo tsebišitša tate re tlo bolela le yena tšatšing le bošegombo ka bana mathata nkono re gannyane malome ka kapa swara njamanyane nko swara la tseba dilo tša mohuto ke gantše mara gorale no le rena ka borena gore re bile maši
ka nnete tate re mo kereile tate o botša potšišo ye re botsišitšego gore ganeng bana bao ge ba re ke ratana le mane ya bona na ba mpone na tate le gona kere ntle le gore ba ka be ba le bone ba ka se ba le bona ke nnete taba ye goba a se nnete tate o ga e gona ge re botšiša gorena nka nne nagana gore e ka ba nnete taba ye ba re tate ka gae ga a sa reka tša go ja o reka ga mmane tate o phela ga mmane o robala ga mmane gane ga mmane o robala ka gore mosadi ya gage o gona ka gae re le bona moshiba re ne le bona shiba ke sebakana re ikereile jwale le go nnerile nke re tšee taba ye ka baka la gore bana ba ba kwagalago ka re e ba tshwenya kudu ebile e ya male maphelo a bona ba le tšeeleditše jwale a sa ba bolela gore re se re metšhila kgopelana letshwarelo mme ba re photsetša sona o mogololo o e boletše mara nko batamele mokgaetšedi nko batamele tate o re le kgopelane ditshwarelo tate o be a le fošeditše ka eng lela le dirileng tate a le dirile eng ge le šale le kgopelana ditshwarelo la mo swarela le sa se diphoso tšeo ke mang a ile la bolela so na re ra tla ra bolela le bana ba ga re bolela ra fotsofale re dumile go ntsha maikutlo re boleletse dilo tša rena gore re fotsofale tate ba bolela motswadi gore le ba beile fase la kgopela tshwarelo go bona ka gare ga diphoso ka moka ga tsona tše motlho mongwe le ba lebaditše go tsona le be le bolela le ka e ya mmane ga le tsebe ya mmane mara ya itseba gore ba e bolela ka gae gobane ke gona mothoma go ekwa le kgono e tlo e bolela ka gae taba ya ga bole mmane goba lethoma go ekwa le kgono lena lena papa a nke le robala kua ga mmane ngaka moremišo tate mogolo le kae tate mogolo le kae tate mogolo re gona la ka moremi tswa ka moka matala moshibo ke ile ge ke kwa taba ye ya bana ka re taba ye a go kgonagala gore re se ke ra kwa motswadi ka bo yena gore o e karabela a reng dikgaetšedi tša ka tatešo le re wa le kgopiša o ba ga mmane tate o re taba yeo ga e gona ande tate o re dutše fase le lena o le kgopetše ditshwarelo a re bana ba ka ke kgopela re swarelaneng lena le ile le moswaretše a kere le ile le moswaretše dikgaetšedi
ba boletše jalo dikgaitsedi le swaretse tate nna be re se gona dikgaitsedi rena be re le gona re boletše ka mokgong a ke le botšela mmona o ke tata go lena ene e leng tata go lena ke motho o godile o le godišitše mogalabo ke kgopela gore le mmotseng e nnete ge le moswarela le moswareleng ka nnete ene ge le sa moswarele le mmotseng tate gore ga re go swarele a na le swaretse tate na aowa a kere ba be ba se gona ba be ba se gona tate go ra gore ga a kgopela tshwarelo be le wena le ba bangwe le e feditše ka goreng ge le be le bolela le tate rena ga re bolela mola re ile re mo tshwaretse mara ge re thoma go dula fase re nagana ra re mare bjalo re mo tshwarela bjang gola re sa tsebe gore na re dielane diphošo eng lena ge le nagana gore tate o be a kgopela tshwarelo godimo ga eng le eng le eng tategolo ge le kgopelana ditshwarelo ba boditše gore o kgopela ditshwarelo mabapi le Thobe a re ke kgopela re se ke ra tlhalosa diphoso tša rena ka le tlo tša nako e telele aga tša go tseba gore ke tše diše tše le bona ba di dileng nna ke le go kgobokantšha diphoso tša ka ke kgopela tshwarelo mo ke le kgošitše gona ba re papa re go swaretse le rena re kgopela tshwarelo mo re go kgošeditše bjale ya ba jalo le batswadi banna ba gaso ge le ka bona gore bana batho ba gaetsale ba bodisitše jwa mare nto e nteng yona ga fela e le gore ba sa le motlhaleng wa gore ga re tshwarelane gore ke tlo no phela ka gore jalo ke lle ka bona go modimo ankere gore ba ntshwenya tate ba ya ntshwenya bana ba kwa go tša botse ba ba tše ntlo ba ya ntshwenya jalo tate age gantši ge motho a kgopela tshwarelo mo bathong ga go le motho a ka kgopelang tshwarelo bathong a sa bone diphoso tša gagwe ene ke gabotse gore ge o kgopela motho tshwarelo o mmotse gore ke kgopela gore o ntshwarele ka gore nako ela ka buia goba ka go dira sa gore ke tipona phoso ka baka ka se dirile ge le be le kgopela bana ba ke tshwarelo mara le re ga le kgone go ba botsa gore ba kgopela tshwarelo godimo ga eng ke nagana gore le nna ga ke kwešiše gabotse gore ge motho a kgopela tshwarelo a sa bolele gore o dirile eng then ke ba le bothata ka gore tshwarelo e swa tsamaye le molato wa yona jwale lena le no re bana ba re a re swarela le ke ra bolela gore swarelana godimo ga eng ke no kwa e sa le gabotse mo e leng gore le motswadi a bona le be le right kudu gore le ba botse phoso tša bona bana ba ka le nkgopiša ka 1335 ene le bona le ba fe sebaka gore ba le botse gore le ba kgopišitše le kae and then le kgopela ne ditshwarelo go jwale nka se re wena ka no tshwarele ke sa bolele gore na o dirileng ka bona o sa tsebe na go dirileng ene go jwale le re ge ba sa le swarele le tla dula go le ka mowe la batlale ya godimo ka balalela go modimo ke kwa e sale lentšu la go hlola bana mathata mola bana ba babedi ba tshwanetse ba le tlhokomele ba le boloke go sasa bana baki jwale le ka no bolela motswadi Okay. Di be di ka tlharetše
Okay. tate mogolo wena le koko le kwane gore le swarelane bana ba tate mogolo e no re tshwarelwa motho mogolo malome ka kapa go boima o le tate o no re bana ba ka ke rile phoso ka sa gore mara ke tshwanelo sa ntse gore ke rile phoso ke boletse le wena maubane ka mogo go sa nyakegeng ke kgopela tshwarelo lena le bona bana ba le ba phošeditše kae tate mogolo anke re polela bana re tlogela go ja kua geno o lena le bona le ba phošeditše ka go ya go ja kua ga geno re ke ja kua e le ge ke kwatile ankere be ba sa go solele ka mo gae a gona le ditlhare go ga gona gore ga go ntho nka e jang sentse ke tšee sephetho sa gore ke wa kweša botlhoko ke je kua se ke ka ja ka mo ka re ga ba bolele netana tlhadile ke tša eng o feletse bile tlo beya meeting then bana ba etla marena ke sa tsona ba biditše ke mang alright jwale tabaši tate mogolo bana ba ga go šiba ka mo lo tša bona a di loke a di sepele gabotse manyalo a bona ga a loke ba nne le bana ba kgobokana ka gae wa ba bona le wena ga ba kgahle ke ne nneta gore go bontšha gore ka gare ga lapa go nyakega thušo go nyakega thušo godimo ga bana ba thušo dikgaetšedi mare thušo gape yona ga botse-botsene ba ge nna ke be ke re swarelane dipelo ke tše ditšweu dilo di tlo loka ka re swarelane mare ba be thoma ka boswa ke yona thušo ya mathomo ya go kgopelana ditshwarelo dikgaetšedi tša ka tate o le kgopišitše kang papa o re kgopiše ka gona o ratana le mmane ke yone kore ke mo mathata a thomileng gona ke ba thomile gona mathata ka gae gore o ratana le mmane ke mo go thoma go ba tlhakatlhakana a tlhore sa kwana ande ra mmotsa a botsa re papa as long o sa ratana le mmane ga go nento e tlo lokang mama a šilo ena o tlhalositše wa itse ba le yone le mathapele ka no mo founeng le ena wa itse tate mogolo taba ye ya gore ba re wena o itulela le mmane bothata ba bana šibu a ba ne bohlatse ga sebe ba hwetša bohlatse kore wa bana malome ka kapa a re ne bohlatse prof koko mowe o boletše gore tate o ne le go robala ga mmane jwale potšišo ke gore kua ke ga ga boa kere moratho wa gage o tlhokofetše o dula mosadi wa moratho wa gage ga a robala kua mola šia mosadi ka lapeng o robala le mang jwang mola mosadi a le gona ka lapeng ya bobedi go menšene taba ya gore mmane o šetša ile a go fetša beke tekano a beke kapa tše pedi go tate magoeng ene mosadi a ga a sa etsebe mmane o be a etela tate jwa magoeng ka mabaka a mafe mola tate a dula ka gare ga rumo e teng ge e ka ba o be a mo etetse ke ntho e botse go etelana mara ga se mosadi a tate ba tlhapa jwang ba robala jwang le a itseba taba gore mmane o ile a etela magoeng tate wa tseba wa ka walelwa mo ya a šiša bana gore bana ba ba gapeletša gore
tla e tswele pele la mafelelo tate le ya e gopola taba ya gore mane o ile a tla ko makgweng a leetela ga sa banketela ke kwa go bolela ka ke kwa ba o be a sa banketele o ba sa banketele ke mo isa dishopong ga bote gore ya reka ga botsona ga batho botse ge motho a kgopela thuso e le wa lelapa a thusiwela difemeng mola go yona mathata a re bona papa wa motho a sepetseng a e tla difemeng a tsamaya le motho a thusa jalo nna ke mo thusa ka mo isa e be le nna ke dula le ena o dutse nako ga ba go naganela e tse gore tshwenya kolokuka e no gapeletsa gore e be nnete se nnete jalo ei le ntlhapantlha ka ntlha ona ba ntho e ka se fele tate mogolo nna ke duma gore ntwa ye ke e fele ene ntwa ye nna ke ile ke e feditse ya mmakatsa e thoma ka boso ke mo re thabile ka moga e re thabile pele tsala wa tseba ene ga ba tseba gore wa tswa nka tla ka bolela ke legolo batho ba ba role mma ba le mabitleng gape le diakabile mogologolo ka kana bana le shotara ba kole bothoko ga ke tsaka ba role mma le mabitleng ga re botsa nna sena go madisha mma e ba tswa le ga batho ba le bolela le nna e ba tswa bomang ba re wena fane e o bitsang ka ba tswa dina re ba tswa go bothoko gore ba re wena a se wena wa papa go kwa papa go kwa wena o sa tsene le go ka ba re ka ba roa mabiki ba re lena ga se lena ngwana wa mokhala ba rena se rena ba ga madisha ba ga mama ba roa mali mabiki ba re ba ile ba kwa botlhoko kudu o burwa ka le khaitsetsa ga dikule botlhoko kudu ka tabe ba rena wa ile roa mali mabiki ba le bothata kudu bana bawo protection order e ba re dietse morwa wa lena tate e be ile go ne le mathata a eng ka gae protection order e diretse morwedi ka gae lebaka le ba dira eng morwedi o khopetse kudu motho o tshwenye ke kudu ke tse dintsi se a ntile tsona a kere e nngwe ba ile ka ba tsamaya dingake le ba porofeteng ba re kgaitsedi ya ka ya loya ena mmao ya setse ka lapeng la gaso wa loya le ngwana kgaitsedi ya ka wa loya ga ba tsamaya dingake le ba porofeteng ba ba botsietsa ga tseo ka kwa botlhoko ene bo setse ka ba botsa ya dula e le jwalo ga ke tlo ya isa morwala ona ena o wa protection ko la nga shamaro na ora are di ngata le tla tshele yana la khaitse ya ke no da sele ke mo dua ka ka sio ka ngate ke tla sio le smile la khopela le tla ja le la mora ke ena a bona o sanjo ga ka ka o subharo lo ya ga be wa tseba tate walo ka bana ba tlile morediong balla tlo ba thusa mara ke tlo no kgopela gore ka ge ebile le ka gare ga kereke le lotse ya pelo le ishe fase re bone gore re ka ba thusa jwang la mafelelo ke bana ba gago tate mogolo re santse re bone gore re ka ba jwang taba ye ya ka kua ya mane o ba butse wa ga o sa ya ene nnete ga wa ya le kolo ka gae o betse ka gae o ne le o ja ka gae mo fona ka pela ko phoso tsa bana ba tšeo di bonang tše ba go dielang tsona kwa le ka tate o bona ba dira eng tate mogolo re kgone ba kgale marsala ka mo meago ya gašo di phoso tša bona ankere ke le di tsona tseo o ra ankere ba sekanana ntse ba ditšhomo ene yone a ba ntile ke ditoi kentse ke tlo komela ditšhatša ga tseo sora ditšhatša tseo ba di tseba bona le
ka ge ba le mathata le go tswa le bona la ya dikerekeng ka ge le kerekeng le ya go nyaka tša maphelo a bona le ne go tswa le bona la ya go nyaka maphelo a bona gore a sepela jwang ka ge ba re dilo tša bona a di lokele ba iša kerekeng go ba phethela ditaelo gore dilo tša bona a le ka nna di se thoma go kwa mala a se re metsi be ba sa go botse ko ka ba ba le tsona di se ra go ba le go tsara le go ya a re tsana tso se la a ba tswang kuti di ba ba tsela le ya taba e tate mo go bontsha gore ga se go swara lana go sa nyaka gore nke go dula fase re bona re ka e bereka bua mo tlo gone go kry-a thuso le ya ditlhare re bona re ka kry-a thuso ka mokgwa mokutama gobane bana ba ka mokgwa ke bakwembe ba e ba lwelang ba go bona ba bona mosokolo wa mma go bona ka mokgwa a sokolang ka gona gore ba bang ba go bona be ya galala a tlhoka mo a ka lelelang gona a lelela godimo ga bana ba bona gore le bona ba le mmago bona ba nyakeso ka lebaka The 4 young cheetahs have the advantage. So that's why mola wena o bereka ka metsi le tlo thulana ka lebaka la gore a go gone go dula fase go bolelwa go bona ka ntwe teng ka mogala jwale o ile wa bona wa no e ke bana ba ka moka ba ke ba gopela tshwarelo gore dilo di gone go loka di sepela ga botse ene ga re swarelana re se ra boetsa dilo ra go re epela mo gongwe bona ba ile gore gopela tshwarelo ka phoso ke ileng ya gore a kere motho no se tsebe gore mo gongwe go tshwarelwe ke gopetse ga botse go ba jwang jwale se ke se bonang tate mogolo o rata go bona go e ba le tswelo pele taba ye a re nyake go e bušetša morago le rena re nyaka go e tšea mo re iše pele ba kgone go kry-a thušo go ya le ka mokgwa ba llang ka gona ba nyakang thušo re ya go e bereka so malome ka kapa nna go ya le ka mokgwa ke e bonang re tlo kgopela tate gore a tla re tsebe gore ngaka moremi ke mang o a berekana le bana baka seng sephiring ke go bereka le bona tate a santsebe maphelo a ba bo dikgaitse di ane bothata leloko la ga botate le swanetse go tla go thega bana ba gobane ke bana ba bona a re nyake ntwa re nyaka tswelo pele a re nyako ria dilo ka diphiri re nyako ria dilo ka moka ka kua gae ba tseba gore go diragala eng ke ne le kwešišwa gore tate wa tseba ke motho go bereka ka setšhaba kerekeng ka semoya lapeng le lengwe go fela go foka moya kwa diphapano tene moya wa dipapano go foka ka gae o ra gore lokišeng e ka ba motswadi ya rena fa gešwa ka ba le rietse phoso ge e diragetse ga re ka fela tshwarelo se mo sekišeng kudu swarelang tata go lena le yena gore ke a le swarela godimo ga diphoso tše di bileng gona then o nyaka gore le pheleng ga botse protection order le tšo iphumula tate mogolo a ke tšeo e mo ankere be ke bolela ke ngwadile ditaba ya mafelelo taba e ke e badileng ba baretse gore ba le banka ba kgopisa ka dipolelo ke toka gore ka good friday re tsebe go bona re kgopela letshwarelo then tabe se fitlhile mafelelong a letshwarelo ga fa tsona ka pelo nna ka gopola re ke re feditse process e go ka mokayo la pele ka gopola convention order ke bana ba nyaka ka gae ka moka o nyaka go bona go e ba le tswelopele ene re gopela ke ba di ba e ka re go fedile ra gopela letshwarelo go ba le ra go kgopisa. Tanzania is a unique country. What's malome ka kapa senka se le mo shambo sesi ke gore tate ke motho mogolo tshwarela motho mogolo ka swalele a rena ba se ba mo epa kudu tate tsela mo yang wa e bona se a siriang go ra tsela go shala tsha bona a re nyaka tate a robala swere bana ka pele re nyaka tate a robala a phurulogile dilo tsa bona go loke di be ga botse bosesi tate sa ntse pulule pele
ka nako ye nngwe ba tlo tšea gore go sepela go na le mathata a mantši dira gore di tsene ka gare ga lapa di tsena ka nako nngwe ka pelo motswadi ga a kwele kuku tate o bereka ka batho o eteletše kereke ya gabotse ya go fodiša batho pele baetapele ba bantši ba ba eteletseng batho ba dikereke ba lekwa ba swana le rena re le mangaka ka kua gare ga lapa go ka ba le batho ba ba lekang gore ke lwele mosadi le bana so bana ba gešo mokgalabešo tata wa le kgopela tshwarela a re seken ra moepa tše di riagetše go ile go diphoso re tle re duleleng fase re di bone because go dula mo ga se go boela morago ke go nyaka way forward gore re ya kae re nyaka tswelopele malome ka kapašo wena bolela le ena pa tobela le bona go šala ke ngwele ka sekala wa gore ke be ke ya mathomo ke ile tshediswana ka ra le lapa le botlhoko ene ka ra gona le ofisi tsa ofisi ya pele ya ngola ba teng ba šala ge ditaba tsa patente ba kana tsa la pele kana go tlo ba tšhatšhatša ka ofisi ya bobedi ke ya ka motane mo dlang ga sa ba tšhala de possibilité sur ce processus de chacun de ces donc vous venez à l'état la pile de c'est la cara officiel rare que ya mal pas alors au moment où il est pas il y a ça la morée dans la tête de vrai que ça va alors au moment où on est tout va va partir à pas moi les officiers ça Maria ya pas télé va rien ya xere me la ça la fait como otro va a echar y tú vas a ir de trabajar más gente o tu precisa o final la foto de la fe como la we bolela bakeng la gore bana ba go le mo ba tsenang gona mo ditabeng tša gago go ne le tše dingwe ke tša gago le ofisi ke tša gago le mokgekolo ka gae ba se ba tsenelela ka gare ga tšone go be le tše di ba nyakang jalo ka ge le bana ba ka gae ba tsene go tšone o ebile ga botse tategolo le bona ga ba leswa ke basadi ba godile le kgono ba ne le bana ba gala ba tseba gore go na le taba le bagalabe ba bona so go tla ka bona mo re swanetse re ba age ka nnete re ba bea maemong a gabotse so wena le koko le kgonne go swarelana go fihla ka mogole ka kgonang koko le yena a buše dipelo tlhalosetša bana bothata bogolo šibu ka gare ga lenyalo ge go ne le bothata mme a tšere ditaba di boditše bana ditaba tše di šalela go and then yena ba ka ge le mme ge o ya go dula fase wena le yena go na le lerato la baratani le le go le tlo swarela ndene ba le go šala segolo godimo ga bona so ye ke malome ka kapa go tate le koko e fedile ge re bolela so koko o ne le tate ka gae ba ka ofising ya bona mo bana ba sa tsene ke taba tša ka kamoreng go ya le ka mogomogala wa gešua di bjang ka gona moroka ke ya kwešiša gore mo re berekela go lokiša mara ge re ka lokiša ntho nngwe ya go sepelela botse batho ba ba sa tlo mošala ba ne le dikgopi ka molapeng sa mathomo ge ore o motho o re ke kgopela gore o ntshwarele go raya gore ntle motho a go swarela mo godimo ga yona go raya gore o a e fetša ga o sa tlo itšwela pele o e dire tshwarelo ye re bolelang ka yona re sa ba le bana ba re bala tshwarelo ya tate le koko a mo seemong sewe wena o se bolelang le tate be re bolang le koko ke ena ene ge e ka ba ka gae batho o mokole re mma o ile ge re nyaka mogala o ile e re ke e o mofa go raya gore ofisi re bolang ka yona ka baka ofising tate mogolo koko o kae lebelela nako e la gore ke nako ya moroko 18:11 o ka ntle re ya mo kgopela re kgopela le le yena so
batho ba bana go teng o mongwe ka kuwa o mongwe ka ku a rano ke batho ba bagolo sontse re papatletse mara re papatletse mo e leng gore kana a straight Kukul guy. Gore re rola le mogalabe lena kukul le dula ka ntle. Yena o kae mogalabe? Wa yena wena le mogalabe ka gare ga motse o mote le ntšhitše dikamara tše pedi. Molato gape koko le ka se gapeletše gore bana ba lena ba tle ba nyalwe le ka se gapeletše gore bana ba lena ba tle ba be le manyalo a mabotse mo ba yang gomme lena le le batswadi le dutše ka gare ga lapa le na le dikamora tše pedi le riile malapa a mabedi ka gare ga motse o moteng ene se sengwe koko se se sona mo re bolelela tabeng ya go aga motse wena le mogalabe le swarelane koko le swarelane godimo ga diphoso tse le ileng la direlana tsona ka moka ka ge mogalaba ile a bolela re ke kgopetse tshwarelo ora dipolelong tse e be di bolelwa maloba go o boletša re ke kgopela tshwarelo go diphoso tše ke leng ka didia jwale potšišo še yona koko nna go tloga mo ke eng tumo ye wena o nyakang go bona e ba gona gare ga gago le mogalabe wa gago gobane le ka seage motse o motee godimo ga kamera e tee ye kgethileng ke lena godimo ga ntlo ye lena le e ratileng la boa la tla la e fetoša gore e be le dikamera tše pedi awa mo ankere ke nna le yena re swantse go bolela ke re nna e sale a re yanka ka moreng ya gago jwale ke sa robetse ka moreng ya ka le yena o robela ka moreng ya gago ntlo le ile ge le yaga go ba kamera mogalabe go ba le kamera ya gago awa kamera ya nnete go dikamera tše pedi tše go robala mang ka gare ga yona kamera ya mang kamera ya lena ya nnete ke robalang yena why wena o tswile ka kua ka moreng ya gago kuku ke re sale le ge le yena a bolela gore wa ntšhitiša e tswa ka moo nke le mofe phone tate mogolo ruri la ntšha mokgekolo ka gare ga kamora ya lena a yona motho wa modimo tabeo o robala kae mokgekolo ke kgopela go le botšiša batswadi baka wa tseba le tshieditšwe mo le re rutang mara ke no ba ke ne potšišwa gore ye le re rutang yona ke eng ka lebaka la gore se le se dirang mowe ga se direge bagešo tate mogolo re botša ke wena gore go na le di-office tše tharo go ne le ya tseleng go ne le ya makgotla ditšhomi go na le office ya ka ntlong office ya lena nkane lena le ba babedi le palela ko go tsena ka gare ga office ya lena taba gore ge a dinšitše then o swantse o di fuša e ba kere taba dipedi lanka wa tsa re dira ngwaneso tate re a leboga ke nyaka romeino la gona so
nke ba tšheletse ko ska ka mo mreng ka mo jwale ano ba bona mowe le gone go tšheletša le ba bimo le gona go jwale roka ke nyaka go bontšha ntu mo gore ngwana a ke re motswadi a senke ano ba phošo mo ngwaneng ge ngwana a e ba le motswadi ngwana pula a mene motswadi pula a le right ka dinako tsohle mara ke nyaka go bontšha gore tate ke moruti mara ke moruti wa go hloka nnete tate ke motswadi mara ke motswadi wa go hloka nnete wa ke re so tate o sa tšolela mo gore yena le mosadi ya ga papela le ditshwaro ba lokisedi then ge ka ka nnete ruri ba lokisedi lo ka nnete why mogekolo a sala ka moreng ya baeng number 2 tate o baletse go re botsa gore mogekolo ka moreng ye nngwe a re botsa re mogekolo sa tšwe go ntle then ke dilo tše di mpontšhang gore tate a re botse nnete ye nngwe tate o bolela gore o bone ditlhare ka lapeng la gage akere ge o le motswadi o bona ditlhare ka mogae nke a re botsa a re kile go bona dilo tse ke ka aparapaki ka jwale ka monga motse ka go nyaka go tseba dilo tse ke di bonang ka mogae ka mo ke tša eng di tswa kae ga e bolele yena o ngadišitše ke ditlhare a ngalla kae a ngalla ga mmane a ne monna then potsišo ke gore ge a ngaletše ga mmane a kgona go mo apeela a mo solela bogobe mola mmane a tseba re motho o ne mosadi ya gage oke then polane ke eng kapa tsela ya nnete ke efe so go batho baki re nyaka go ba aga ene ka nnete bana ba gešo motho ke tatago lena ntho e tshwana le ge o ka re ge o sepela mo dingakeng ba go botsa re mmago wa loya o ka se tšee selepe wa re mmago wa yo loya nnete ke gore o swanetše o nyake tsela ye botse ya gore na o tlo go phedišana jwang le mmago ka baka la gore ke moloya ka se tlogele go loya ene ga go loya ngake go botjang gore mmago wa go loya a e go phethele ditaelo mmago a palele ke go tsena bophelong ba gago ge e ka ba ngake o ya rereša mara ge ngaka e ka re go wena ya re mmago wa go loya mara a go tlhokela solution ya gore wena o swantse o phele jwang le mmago then go ra re ngaka yeo a se ya nnete kapa moporofeta o ga se wa nnete bana ba gešo ke nyaka gore le kwešišeng gore tate ke motswadi a lena ene ge e ka ba o rata mmane a lena le ka sule le motlhalantšhitše le mmane a lena ene ke nyaka gore go tloga le kgono ke a tseba gore bana mo ba leng gona always mmereko wa bona ke go protecta motswadi wa mme thata go feta wa ntate nna tate ke mokole re bophelo ba gage botletse ka diphošo ene ke maswabi ka baka la gore tate ke moruti o hlola efe khutso ko ntle o palela ko go hlola khutso ka lapeng la gago o rera lerato le lefe ko kerekeng ka lapeng la gago lerato le se gona o rera tlhompho efe ko kerekeng ka lapeng la gago tlhompho e se gona so tate ge e ka ba o nyaka go phela ga botse le bana ba gage tate ga a hlale mmane tate ga a hlale mmane ntwe e tshwenyang bana ba ke ga se ya gore tate a ba rekele tša go ja ba godile ba kgone go ithekela tša go ja ke ya gore tate o go batša mma go rena ge a etswa ka molapeng a ya ga mmane a ya go robala ga mmane a fetša matšatši a sa tle ka gae then tate ge e ka ba o a rereša ke moruti wa nnete wa kereke wa go rera khutso tate ga a nagane le lapa la gage ga a hlale mmane a botse mmane gore ngwanešo ntwe re beng re e dira ke be ke tipsina ke e kwa bose mara for the sake of peace magareng ga ka le bana ba ka le mosadi ke kgopela re ntwe e eme gone jwale with immediate effect and then ke ntwe e tlang go aga khutso magareng ga bana ba ke le tata go bona magareng ga mma go bona le Mokgalabe ene putšišo ko gore ge Mokgalabe a re ge Mokgekolo a re Mokgalabe o ile wa ntšhitiša ke eng ntwe e leng gore Mokgalabe o ba palela ke go idia ge Mokgekolo a robetše le ena mompeteng na ene Mokgekolo e no be le gore ba tšwele gone jwale mara ke duma gore
nke re meeteng lapa le ka moka ga lona kore ke a duma a ke tsebe gore re ka e kgona jwang re ka e dira jwang mara ke nyaka gore re meeteng lapa le ka moka ga lona re boleleng le mma re boleleng le tate re boleleng le bana ba o bona malome ka kapa santse re nyaka baruti ba tate re yen lapeng la tate re ye go bolela le tate re bolela le tate le koko le bana ba tate le ba gabo tate ntho e diragalang kua pele ba tlo emela go tlo tsoga division ye nngwe kgolo kudu because ba tlo fetša ba gabo tate ba hloya ba o ka re ba tlaiša mogalabe ba hloile papa go bona go bana o tlaiša mma go bona ba gabo mmago bana ba gore re ba hloile mogalabe gore o tlaiša ngwana bo bona ntwa ke lepanta ya sepela so ba ke ge taba ye re ka e tlogela e tlo ba le bothata ke rapela modimo ka mehlale ka matšatši gore a ke nyake go tepona ke le ka gare ga seemo sa gore ka gare ga lapa laka ke tekeriye nna ke robala ka gare ga kamera ngwana mosadi a robala ka gare ga kamera ya gage ye e yagileng ke nna ke re ke kamera yaka ge o ka bona o le monna o tswile ka gare ga kamera ya gago malome ka kapa se swanetšeng go se tseba ke gore o swanetše o tsebe gore go na le bothata bo bogolo mo go wena so go ya le ka mokgwa e leng gore dilo di emi ka gona se nna nka go botšang ke le moremi re a gapeletšega go ya lapeng le re ye go thuša balapa le re a gapeletšega kore tlogare ba ka se kry-e manyalo ba modimo o fa lapa le leng gore ka gare ga lona go ne le manyalo a hlwekileng a leng gabotse o bula manyalo ka fao a ka se bule manyalo ka gare ga lapa la go swana le neng dithulano ba botšišo kore bo nyala jwang mma go bona le papa go bona ba sa kwane bohlokwa ba lenyalo santse ba bo bone jwang gobane mma go bona le papa go bona ka gare ga motse o motee go tswile malapa mabedi wa tseba taba ya gore monna a roba le ka kua le mosadi a roba le ka kua pele e hlola dipitša tše pedi ka gare ga lapa ene ge e šala e riaga so go na le go se tshepane ka gore o mongaka bane molekane ka thoko go ne le go se tshepane ka mokgwa wa dihlare kua pele yo hlola taba gore papa go ba te hlatswetše a te kapiele ke ela e segale monna a re a ke sa ja bogobo bo tšhweu ke ja bogobo bo brown a kwele seporofeto a bona gore ka mo ba ja bogobo bo tšhweu ge nka ja ka mo gore a re ko ja molekola e re ko tšhabela ka go ja bogobo bo brown ba seporofeto se re ke se ka ja nama ke je hlapi e nnyane ke je maswi mama Shulo ka ronya ko bolela yona ya bogobo bo tšhweu le bo brown ke re ya diragala sporofeto ka nne di setswele o ja bogobo brown ya ke a di tseba ke mathata lotse ke mathata malome ka kapa moroka wa bona that is why ke re lapa le go nyaka re nke re le bone tate ke moruti nke e be moruti wa go rera nnete e a e phelang tate ke seipone sa setšhaba ge a sepela mola batho ba bona lesedi jwale batho ba bona lesedi le lefeng le yena a seneng le lona ka lapeng la gage e kwa ge bana ba re ba i-8 ka gare ga 8 e ka moka ga yona ka moka ga bona ba sola tate ka ntwe teng e ka direga gore mara nna ka bonna ke le ka kapa taba ya tate le mmane e gona ge ke theeleditše bana ba ke theeleditše mokgekolo ke theeleditše mokgekolo taba ya mmane e gona e ya phela ene ge e ka ba tate o nyaka khutšo ka lapeng la gage tate ga a tlogele mmane a lome ke dimpša tša ko ntle wa bona malome ka kapa go bolela nnete batho ba ithene ba ka se bolele ntwete ba ema ka moka taba ye ruta ntongwe gore ge re le banna ka mo ntle re kitima re go batša basadi ba rena re go batša bana ba rena e re ruta gore ge o le monna o be le nnete thui ene moroka o monna lapa ke sho gore monna o mongwe le o mongwe
o na le ngaka ya gage o na le moprofeta wa gage wa gore ge dilo di motla ba ka mo ga gage a ntšhe founu go jwale gore a namele tate o ngadile ka lapeng la gage na dihlare ge e ka batlhare tše di tlo fetša lapa la gage go kaone di fetše lapa le yena a dutse ga mmane a e kgonagala wa tseba mo malome ka kapa tate go ka lebelela tate o te pona diphošo ene o tswa go kry-a maele a gore monna boela ka lapeng la gago ene jwale ga a tsebe gore ke ya go boela ka goreng ene tate o nyaka go ba le bana ba gage se se motlabang ke gore ke ya go ba botša ke reng kgaetsedi ka o emisitše letsogo fane ee gonne mme o mongwe wa gore mme ba sa le gona e ke a itšhaba ka gore ke sephiri kore gone ntate o mongwe o išitše papaka go mme o mongwe wa bereka ka batho a ke tse ba re ba tshwere ke loto gore ba tshwere ke eng mme o la mothuša mme la mothuša yona tšhomi ya papa ya tla ya tšea mama ya moiša koo because a bona situation ya ka mo gae gore na ba phela jwang a motse a moiša koo a fitlha kua mmele tšhomi la papa a tlhalosetša gore motho ke moga tša mamma o e sa le ka motliša moke mosalo la ra a lebelela ka nnete a bona tšona dilo tše di diagalang a botša mama gona ka mokgwa gore papa go dia solosolo monna ga go dia solosolo jalo nenne mama o boetše gona kua ba boetša ngwana gešo a bajwa ba boela kua e ba boela kua mme o la fitlha a bolela le mama situation e la ka kua e ga botse jale ke tlo founela mogalabola a tle mo ke tlo mmotša gore badimo ba kwatile kgopela tshwarelo go bana ba gago because ke bona o tlo tsamaya gore a e bolela le mama mme owe jalo papa o ile a tlo kgopela tshwarelo nna ke re be re itse ba tabeki ra tseba gore o ikgopela ka taba gore o boditšwe so mara nna ke nyako le fa maelene le tšatši le ke tlo kopana le lena ke tlo le botša a ke re tata go lena a se thaka lena a se thaka lena a ke re tata go lena and mma go lena a se mosadi ya lena ke mosadi ya tata go lena le seke la fata kudu gore tata go lena ga a re o kgopela tshwarelo o di ileng o kgopela tshwarelo godimo ga eng 1 2 3 4 1 2 3 4 ge a re ke kgopela tshwarelo ntwe lena le ka mmotšang yona ke ya gore papa go rena re ya go rata re kgopela gore o re tshepiše gore dilo ka moka ga tsona tšeo di kgopelelang tshwarelo ka gare ga tsona o tlo di emiša ka se tlo sa di dira ene a le tshepiša a tekane ka molomo wa gage gore bana ba kanka setlo le seke la nyaka go tseba gore na kana ke eng le eng ke nna nka nyakang go tseba seo e seng lena swarelang papa go lena ene go swarela papa go lena go tswa boteng ba pelo tša lena ao ke nyaka gore o nkwe ke a go kwa gore ya tshwarelo o ka re o ikwešiše gabotse mara wa tsere ntho ke nyakang go le bontšha yona ge o kwatišitše ke moroka go o bona moroka pelo ya gago e kokoropana ka mantšu a mang gore gore le wena ga o be le khutso mo moyeng ka gore sa motho la ke papa go lena kere le ka mmona nako nngwe le nngwe ge lenyaka le ka no mmona ga 5 mo bekeng jwale le tlo tšea 5 times mo bekeng le kgopišegile le kgopiša kore le ya mmona nna papa rena ra duma go tshwarelana le ene ka lebaka la gore o re godišitše gabotse a re tlhokomele le monna o sa patalapa la gage re le makgowa ba re makgowa ga madiša ba ra lena o re godišitše gabotse jalo o no taba tše re no tsamaya re dikwa gore wa berekišiwa re a tseba gore a didiri wa šomišiwa gore wa šomišiwa ke lakanywa tše re bolela dilo wa tsamaya o diša gona koo a boa mele o tšhentšha dilo yalo rena ra šia gore ke tse re mo tshwarela ka masane le ntwela ga bo amile go sa swara tšhentšha piso a se kanywa tša pe re mo tshwarela fela bona sese gantšhile re tlo arrangea taba ya gore re kopane le lena ne and then ge e ka ba o a šomišiwa tata go lena mogala bo o tlo mo thuša gore ntwe e le mo go yena e mo diang gore ga e kwa dilo a ketime e tlo o tloga o tlo mo thuša moroka ra morata ke papa rena taba ye malome ka kapa go sa gabotse santse re late mogala ba sa le gona malefu lata mogala bo forogo ba sa le gona
nke re le ena mo kosheng mo naganeng nke re ya go kwa gore ga botse lapa le go riagalang ka palisha meropeng ang o tla le tla le mogalabe le tla le mogekolo nako ngwe malome ka kapa motho o hloka go tswa le lapa la gagwe pele re ka bitša bagabo ga botse nna ebile moroka tabeng ya bagabo a ke gona kudu ke nyaka gore mogala le mogala ba gage le bana ba gage ba i8 le ditlogolo le ditlogolwana ba ge phisi ba ne ba nnoši and then ka baka la gore ge o be o theeleditše the recording e bolela gore go ne le gore rakgadi ya bona kapa borakgadi ya bona ka mo familing ya bopapa bona go ne le ba e leng gore ba thekga taba ya tate le mmane ebile ga ba bone bothata felo mola taba yeke ya tate le mmane e go ba tša lapa le so a ke nyake gore peace ya nyakega between tate le bagabo yes mara nna ntho e mpolaišang pelo gone jwale gore e swanetse e be gona ke peace between batswadi ba bana ba khile bana ba fela tša gore borakgadi bo mmane bo malome bo kae yeo e tlo ditukiša yeo ge e bona tate a boelane le lapa la gage le mosadi ya gage yeo e tlo ditukiša automatically go ne le ba ba tlo tlang ba botate ba tlo nyaka go tsena mo go bakhi ba botša bakhi diphošo tša tate gore ba bue ba tšee ditaba mo go bona ba ye go botša tate ba swantse ba be careful ka tsona tšeo mara ya botate le ya bomalome e tlo ditukiša ge ya ba e ka loka ka gae no e kwagala ga botse o ntšhetša ma mogalabe wa motheletše wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM mohlomongwe re ka topa ba itenenyana re ka topa ba ba 5 nyana re lebeletše taba ye re bolelago ka yona ka mo okay ka mo ba re thobela malome ka kapa le prof moremi re ke tope motheletše pele ke tlatla ke boya ka mo msrs mo moyeng dumela thobela papa le kae re gona rra lena wa tseba papa ntho le bolelang ka nnete bana ba ka ba kwane le nna bana ba ka ba re nna ke bolele papa o bona ba khabarane le rakgadi le mmatswale mmatswale o na le 3 years a tlhokofetse emapele wena wo mofe emapele ga itse diaka wena wo mofe wa leloko la bo batho ba ke go ba wo mongwe wa ke yo mongwe tatane wo mongwe wena gore je ya ke yo mongwe mara ke tieleditse ke kwa ke bilela ka mogare ka gore go tsaka le yona eo emapele wena o re rakgadi o di a jwang ke re bana baka papa o bona o tlhokofetse ka 2009 yeah and then ha tlhokofala nna ke ditse ka Tweefontein ke na le monnaka and then ba mogadi ba khurubele sale kwa yeah aba fitlha bona ke mkana ba re nna ke bolaile ke dirile ngwana bona o mogala ba gago o tlhokofetse e napile ba bogadi ba gago ba go phara ka molato wa go bolaya monna wa gago mola nna le bogatake re nyalane ka 1977 e napile bana ba gago ba tsena jwa mo go ye bana ba ka ba teni ba re matswale o re nna ke bolaile mogala baka bana ba gago ba tshepa se bolela o ba tshepa koko wa bona ba tshepa koko wa bona ba tshepa rakgadi ya bona khaitsedi yaka ke tiele di tshepa le dula kae kgole ke dula Tweefontein bona ba dula ka Streetfontein ebile ke 3 years ba nkubila re boloka mmatswale ke tsere di phone number tša gago a kere ya tatana ke tlo le founela go sasa nke ke kwenta ba tša lena ga botse tante tatane ke a leboga wa tseba ke tšeledisa ka robala gomme ke tla ke nnoši ke re modimo a tla nthuša ka mokana wa bona dilo tsela di a apoga jwang re ya leboga kgaitsedi ka ga go ne molato 0655827771 0655827771 msrs mo moyeng dumela msrs a ge thobela le gona le ka botšhalena a re gona nna ke bona mo a kere ke batswadi batho ba rolelang ka bona ba ba tshwanetse gore ba swarelane morena jale ba tshwanetse gore bona ba itse dipelo fase ba dumela gore ba dirile diphoso ya
motho ko go dumela gore a ba ke dirile phoso mare jale go na le di-enka o na le mogalabi o na le enka ya gore mang mangwe o dirile eng kae ene taba e ba e tlogetse go tloga gale ba sa dule fatshe ba bolela mare mogalabi a sa amogela o ya jale ba santse gore ba dule fatshe ba boledišane and se segolo ke go amogela ga ba ka se kgone go amogela mathata a bona a ka se ka nnete a re ke fe ba bang nako ke tshwara nako warra a gone molato ke go lebogile ke thabile kudu go bolešana le wena 0658582771 0648582771 nna ke nna morwa motšhamaubane ka kapa ya radio ka motse community radio ke tsamaya a le professor moremi ngaka ya borena ya setšo fa lelapa la ka kua ga madiša ditoro msrs mo moyeng tumela a re gona rra lena na gona re kgopela go ba tlhokai a ra le amogela tlhokaina nna ke ba le matae ono kgaitsedi yaka wa kgamakgametša ga ke tipsine ka wena wa tseba nka thaba kudu go kwane o dula fase wa tseba ka tipsina ke re nna ke a thaba ge batho ba gešo ba tlile ka moka gore kgoro ye ya borena e batswadi ba rena ka moka bantšhi ba no phela gona ka mogolo emapele wa thaba ge batho ba ba genu ba tlile ka mo o le a hlobana ra hlobana le hlobana lena le dula ka e kgaitsedi yaka madišalolo o le dula madišalolo bile o mongwe o le gore ka mo jwale wena o re mo femeling ya ga bolena kapa kgorong ya ga bolena bakgalabe ba gona ba ne le go phela ka mokgwa ba ne le go phela jwang o batho ba bang ke ba ruti ka witšhi ke batho ba gore ge le bana so bana ba bolele selo o ntse go no bolela bona fela le nngwe le nngwe e ba bona ba e phela ke a le kwa kgaitsedi yaka kore bana ba boletse bona ke ka bontsi batswadi ba re ba ba phediša ka gona ka go ya ka mogo ke go kwago ka gona le go go kwešiša banna ba bantši ba kgoro ya ga bolena ke baruti ba e leng gore ge ba boletše ba feditše lentso la mosadi ga lebereke le la bana a lebereke eko wa jwale kgaitsedi yaka o duma gore go ka diragala eng ya mohuta mang mohlomongwe mo kgorong ya lena kapa mohlomongwe ka lapa le ke duma o ka re ba ka humana thuso go tshwana le rena ile ra humana thuso ke a tshepa gore ntate moremi ga a ka tsena ka mogare ga lapa letše dilo tlolong go jwale o theleditše o le kae wena ke le gona ka moga moremi ka gae kgaitsedi yaka re a leboga ga gone molato modimo o tla dira mogau
right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM ya go senyegile ka mo lentšo la kgaitšedi ya rena le tsošitše diphaiphai moroka nke re ke itliše ka mo go wena ka mo mongaka nke o nona bana ba ka yona o na bana be ka yona go fetša o ba fe di-phone number gore ba e le gore ba na le mathata ba ka kgona go fitlha jwang ka kuetlo tša barokatlhe malome ka kapa a ke leboge balli ba rena ba bošego ba lekgono ngwagong o moswa ebile ke bona seemo se ya godimo ka mo thušo re tlo ba fa yona re o gahlana le ka letšatši le hlaba re ya go nyakela bana thušo tšwelopele go na le ntho ngwe ba e bitša gore batho ba kgona go dira gore mo familing go ska ba le tšwelopele ba khosa ntho ba e bitšang gore ke generational curse so re tlo lwa le yona re bone re bereka jwang family e ne bothata tate o ne bothata le koko ka bo yena o ne bothata so re ya go lokišana le bona ge go lokile bona leloko le la gešo le tlo loka maga gešo go sa koša ya binwa re ya go bina ka naganeng re ya go bina ga mathabata re go roša mphuthego koša e thoma furugu ka 8 ge e le gore ba gešo le tlo tloga lata le re le go bona moremi le tla ka bo ma 5-6 go na le kgonaga le ntšhi ya gore le kry-e re tšhaišitše re rile diphetogo tše kgolo kudu tše e leng gore re lebeletše gore bana ba rena ba fihle gae go sa bona re thoma koša furugo go sa ba banyaka ngaka moremi ka gae ngaka ga a bereke go bereka baswaredi ba gage go sasa ke tlile go bereka ga botse ka labohlano go sasa ke tekela košeng e tlang le hlwele le rena ka mola naganeng phone number tša ga moremi ke 079 170 9862 079 170 9862 or o ka re kry-a mola go 060 959 0303 060 959 0303 or o ka founela dinomoro tša mohumagadi go sa re kry-e o na le complain tšona ke 071 398 1508 071 398 1508 ya ke lebogile kudu go boledišana le lena malome ka kapa bošegong ba lekgono gore modimo wa ka re swara jwale a re lekeng ka matla re boneng re tla leka go ya kua furugo ge go kgonagala kuša gore o tla ba le rena mola tate maubane ra kgona go ba le nakwane nnyane ya gone gore boledile tate re kgone go bona gore ka aga eng ke lebogile kudu motheeletši wa motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago modimo šue a lešegofatša ya ka nnete moroka e re ke no e netefatša phatlalatša gore ke tlo goroga ka kua ga mathabata ke tlo utla ke swanetše ke kopane le batswadi ba kgaitšedi tša rena mo go ne nto ngwe swantše lo ke tlo roka ke nnyane fela e no be ile gore go na le lephekonyana le lengwe le leng gore ga ba nyake go bona tate a tipsina gabotse le bana ba gage le barwa ba gage le barwedi ba gage motheletši o motse community radio re lebogile tsebe ya gago kudu go menagane le go sasa o dire jwale ge e le nomoro wa pitšeng tše kgolo yona ke 066 0703413066 07034130 ke mo ka rona go mathata a gago gona ge e le ga jwale gona magagešo a re a lebogahle ke tšwele